Just the late secretary to one cat is the paper like a shoe ani taringi reading the taring is sunny October end of the month like rangi energy candidate to the one the color reading 22 ne ani 31 badulana tidura October ending end of the month la ani kiran so chedu energy candidate tidu or the color reading la share and kirangi kare attract chidura kirangi chola kare attract chidu ani kirangi kare release chegudura kirangi simna la candidate kare do chinyar de release chegudu on the color summer reading chigi la share 아니 격로디 계란조기 플레이백 스피드라 온디니 야마스로 체라 쉐라 계란조 양 칼리고도 섬예데조 아단다 인동기데 세팅 나라토 아니 디제네 플레이백 스피드네라 칼리당야나 0.95x 아니 양 격부당야이나 아니 양 1.25x라 오데네 친탁다 디기도 삼바이나 케체오 야마가 체라 온데데 쉐이 아니 계란조기 리딩 기 타임 스탬 딩의 디스크립션 나라 샹이 소소소 같이 체크아웃 체라 아니 계란기 로다 담보 starting gi ngathanzo loda tuk chi yo ondire jewa lang ta yu duk dul ra loda duk gi che do yu da ti part 1 ani kiranzo di dinala main pe de la ani next part 2 li re lan she yi nam gi nang shin ra onde ni she yi ani kiranzo gi che do 아니 당보 재원이랑 고주기라 디인dü니 오케이니 소소소로다 나 독초 바치 런슈에이 레 재원로도 초 아니 키랑기 제도 october 게 end of the month 라 키랑기 가레가레 트랙 치기도 가레가레 릴리스 치우도 아니 가레가레 중기도 온디 컬러 리딩이 라슈에라 아니 당보 키랑기 치도 당보 키랑소기 current energy 디랑 남균 투라 current energy 체크 치기라 아니 컨디 도시 티기도라 딱다 도시 컨디 도 티도 체크 체 인디 체는 키랑소기 치도니 컬러레 end of the month kandi chungudura on the color reading chera okay ani chawala to so kiran so ichi current energy check chigi okay current energy la kiran so mangche chigi kare tungudula nara this lega shuk chimbuchi tangchewa o dendi dochi tungudura pe tangchigi wa to ani kalawre lega dila ani kiran gita this chig kalawre pe kali gap da this chig res 고두 समय 초당이 빼 깔리 망보 캬이 디스칭을 흘리 되고도 समय 초당 아니 딱 컨디스 제고이나 섬 디스치 갈라오레 각 대교도라 디스카르 대교도다 디스탕 치교도다 오 덴리직 통기도라 커런트 에너지 믹스에 계란적이 파이낸셜기 다 커리어 초라라나 티도라 커리어 초라레 롭토인나 롭종 롭센당 덴리 초라라 디스탕 치와도 원네네도 시 통기도라 오케이 계란적이 커런트 에너지도 아니 계란적이 커리 되바슉 전부 치기도랑 가시기 너무 있어 치기도라 가시기 단다 되바 치기도라 디 커리란디에 커런트 에너지라 커리리들라나 계란조 나 셀프 러브 치야 강톱톱 티스 직 소소소소 키우데 소소소소 이제도 düzötmeye tis kiude tis chigra sop dia do chik tungido라 tis lulu thingi thwe do chik sososo la tis chik lulu shakni thwe do dende do energy tungido라 탕칭 데니 계란조 망체지기 단다 tis chik 계란조 lulu da lulu do de yang trip chunjuende le do da ani tis chik vacation chunjung dendera le do da ani mangi sumgi chedo yang saje kiu chik la thwe do da sososo sop dia do chira dende yingire current energy kaje ichi도 단다 온데리 제 플래닝 되바도라 아니 가지 뉴스단도 온디가나 조디교 두라 커리어 초라 디스 키란조 당치교도 텐데 치등기더라 레카이 초라 디치 당치 디스 치 담망다 소 사메도 지메 오네네도 치등기더라 오 sorry 아니 okay ani kiranzo relationship chola dis chik yang kyu megyo etungido danda currently radi kiranzo yang so the reason da so khaga insi ra ni relationship chola dis chik kiranzo kyu megyo to satisfaction shita megyo to ji tingido ra ani tada kare kyagargi diwali de da on di dis chik dili dira noise this lead on yegi mic de la noise cancellation dio mare di kima this dili irta sound irta ra ani ondi 아니 relationship chola 디스 kiu megyo ra karene insigire kajini kiu megyo chagi yuda sososo hago ra dange la tuksa mariyura ine 디스 kiu megyo do chik tungido satisfaction sheta megyo disappointment to the ani 디스 chik sadness to ra this relationship chola this satisfaction megyo do chik currently ended do chik tungido ra tasosogi tarim bu chatu loss chatu dan te karene insigire ra wo de do chik tikeranzogi current energy reda the chick the kiranzo relationship chola this kiu me waje career chola be the colleague gap thang chigyo do de de tungi dura ani kiranzo kang tup gi self love che this lulu de this vacation this trip to linga won de kang tup gi kiu tang ye do chik ta so be kiu shang ye de do chi me won de do chi feeling shukchim bu thugyo sare khashegi da gojuk sa kiu sha ya kang tup try chigi gi rak kachin la the current energy ra
okay, no they did what you are not happy with your relationship, and some disappointments are there in the relationship, and also you are very tired of your career, and you want to relax and give some time for yourself, and you want to enjoy your life as well. For this is your current energy ra. Okay, current energy tende do which think it da ani kiranzo la next 7 days la na tigi mindura end of the month re lo end of the month la kiranzo gi kare gare attract chigi du ra. Okay, ni kiranzo gi career chola so this chigram hard work je yang goni tanda ti chig relax ra chi ani goni kalle ge career chola ya kalle ge ya pe chik so de ba yo le ka chi ro on dil shuk shimbo du so tang ya on den de to chi the next 7 days so de ba yo ge chi ra so pe de ba yo ge on dil pe 되나 슉 침부티 아니 relationship 키랑기라 pe harmony next 7 days 키랑기 current relationship this 키랑가지 칼라워 this give make you to down this chick the disappointment to down this give make you sadness and the 통기더라 current relationship 라 이네 키랑기 다 가래 attract 치들라나 relationship pe 약부 착토에 pe give 중토야라 아니 pe harmony in relationship 파서 understanding pe 약부 지토야 that 키랑기 relationship 수냠도 이네 소소이단다 life partner in 시기리라 아니 yana kirangi kalaure the love life in degree yana kirangi di so the friendship kirangi best friend nyam to digyo na friendship yana kirangi parents nyam to dusuki gyo na dinzo parents nyam to tugura so pugu nyam dusuki gyo na pugu kyoga nyam dusuki gyo kyoga o tendejin ta kirangi current relationship chiyo la o de la pe yakpocha harmony 라 relationship 라 pe 항상 약부차기도 아니 계란zo 카시지기 체도 엔데 인기레다 live 라 소소하지 love life 라 breakup to cha 아니 계란 kiu megyo cha 아니 this lonely feel che depression to 당 this 계란 kiu megyo 된데 창이 되게 체도 아니 계란zo 라 at the end of the month 라 단다 디 계란게 가래 attract 체기도라나 relationship 사와 아니 계란게 pe 약보 soulmate 온데 attract 양 체기도 계란게 쳐라 오케이 Dende tingi de kiran so ichi de tanda single inge de so chigora da single in lanti chig lonely feel chinge dende yora da den so ichi du relationship chance to okay kiran so ichi du relationship sawa new relationship beginning ra you are attracting new relationship okay you are attracting your soulmate ra ani undi ni kiran la pe chu zewa che pa zewa che chu samshe pa samshe pe yak podo to ya deni tingi dura kiran so relationship la dan the single inge de so attract chi du chita ne kiran so already relationship na la yu tingi de so ne dan ne kap disappoint khari chola doi de yo ne undi le ra overcome chi to ya dün to ya ani pe dan relationship yu gyo chi yo ra de gengem do kiran gi pe yak podo to ya तो for example केरांगी मिसेनान मिचिक्ता मेवा चाटो थारिंग बुटो शे पेट कोरादा कोनी तुगे मेगो अंटे युंगया मेगो अंटे मी डोंग ट्रे देंटे खरेनी युरादा su goni to ya megyochi ta dende imba na dende ki chen kiran sadness ligi yo na ta kenan ki next kare attract chi du la kiran la da yugyo chi yo ra yi gyon la yugyo chi dege nyam do kiran ki relationship yakpo cha ya pa zu samshi chuk chimbo che do ya pa zu understanding pa zu kala respect ra chuk chimbo li to ya o dende be positive kirangi attract chigido relationship chola okay kirangi relationship chola hangs positive attract chigido the attract chela dampo kirangi self love ra and the current energy la kiranzo ach kareli do self love so la sewa je so la tongte so la jampo chia sikur chia respect chia ra self respect ra dampo self respect self love ra and dini man kirangi relationship be positive attract chia di sangma kirangi chido tungido okay ani career la thang chi dingi chi yora da kiranzo career chola lop chong chingi bai nere lega chingi bai career chola this thang chi da pe kala ti chi rest chau du samye de zoi rest chi ne da next career attract chi du la energy be career la go nikale gap to so de ba yo lega de je to ge ani onde la kale dukcha gya to ge so energy yu yak luk to ge so kare to la energy tang go ne onde ko tang to ge onde de tungi do next okay end of the month can also watch pe hangsa positive kana to dura ani relationship ne attract che so career attract che so kare shimba career attract chi dura kirangi okay ani shimba career attract chi dula na 아니 걔랑 저기라 나 authority 라 탁약 붙이고 소소 긴 소소 개 소소 탁치 소소 이 갈라오래 아 깨자 가리네 소소 이답 탁
chini tak lato ya keja shape kyo chaya ani kirangi kala ore command shimbala command ya dendi tungidura meeting zo ne kirang la nye kirangi pe authority ra kirangi strong authority simgidura on dendi dochi kirangi next 7 days on dendi trick chigidura ani kirangi danda bado chikanye te dia to the madik there to the ani supola nasa to the kariyo ine inkirangi next 7 days la ne tidu at the end of the October ra kirangi gare attract chidula na kirang la chik sawa chikra kirangi chedang tes kruwa tangya do che attract chiduda ra you are changing something in your life okay for the upcoming next 7 days or this can be at the end of the month of October ra you are attracting something you are changing something ra chikagalaure kerangi namgun ta subola nasado chikshuk chimbo lede ni di kerangi dele tuen tugi mewaina the next 7 days la neti to the at the end of the month kerangi this chik dele chedang mandawa chi kerangi o danga dende chedina nga yakpo sheta tagi mindu menjurin ba this adena sheta tagi mindu nga this chik change la jo so live la change kelia on de tungi du tadi change kerangi karela shane dirda so danda badu da kari kerangi live la yakpo tumundu relationship yakpo tugi mewana de kerangi this relationship la problem thongo da dile kerangi chedang this change era positivity attract chela this change career kachi chedu career tola this change ya chedang mandawa ndi chera kerangi on de che ani keram chirtang that next 7 days keram pe di thonggi du kare confident thonggi du keram pe confident ani kerangi kare takchu 탁추 보차야지 매 탁추 보소소 가르치기 소소 탁추 통에 온 데리도 등기더라 아니 계란기 갈라오래 나랑기 개인 상만 나랑 케기 수직랑아 디펜 시기 매 라도지 이컴스기 confident 도지 등기도 next 7 days okay 계란서 이거 온 데리도 등기도 아니 계란서 deep down attraction 계란기 가래 attract 삼로 가르치기더라 next 7 days 삼로 아니 my ability to receive is measured by how much I practice good feeling thoughts. Okay, de. Keransugi kang tup present lagoran keranzola the Empress card leader de. Self love chia so kang tup kyu shaya so yakpo ra self love chia self respect chia so kyu shaya di keranzogi present leader dagaran di tunta dagaran keranzogi samlo kene tudura. How much ability to receive so receive chel how much I practice good feelings and thoughts ra kerangi feeling yakpo and care do dang ani samlo yakpo positivity shukchimbu kyo ana de empress ki dia tungyo keranzo negativity dege tarings cha the positivity to attract cha de tungyo ra keranzo dagaran keranzo ge current energy de sim thi du karidu ani kerangi samlo nanglo ni kariki du ra good feelings and good thoughts shawa ina kharine yakpu chungiri sen yakpu chungu da de social relationship ki blessings ligi dura ani social authority ligi du so powerful chagdu confident chagdura and so gi hard work chi thoge tungi dura ani kerangi change the way you see the world ra you are changing something ra o den change che tu du kerangi ra so positive chola change che tu ya o den tungi dura tin next 7 days enti tu tungi du keran zo changsan ya bu next 7 days la kan sure du chi ta nera the month October ge end of month cha gyor dara animal spirit ke wolf spirit turn knowledge into wisdom the wolf spirit list ra kerangi che the karili the turn knowledge into wisdom keranzo gi the wolf to the antic video to the part that tende thongya ko chu gi wa na the keranzo gi the confirmation re kare turn knowledge into wisdom kerangi knowledge tanda ba to dende cheore positivity cheore samlo yakpu khergo re good feelings and good thoughts khego re la to mangbo ko gi ra self love cheore la to the self respect cheore the keranzo gi the practice chi da dagarang the kerangi cheore la hago de gi denzo practice che la ja da peju tang la ja on de ligi dra ani keranzo gi release kare chigodo okay yeti reverse card link irta lo kerangi chi to release what you have to release for this at the end of the October month ra end of the October month kerangi kare release chigodo okay you have to okay mama de kerangi di current energy chik do di rang release chego ke cha lead de tagarang current energy the release oh my god you have realized that living the rest of your life in a regret of sadness will not change the past and have accepted that you have to move on with your life mama de kerangi gari release chi the next 7 days the rang release chi the rang mama de kerangi da
chik move on chego eke shigdo yora kirang ki da simnala relationship chola dang chik satisfaction make your disappointment the relationship kashi chido yandi career shane tirra kirang zogi da deba matsimya gi saja chi yora da want the release chia okay you have realized that living the rest of your life in regret or sadness will not change the past and have accepted that you have to move on with your life mama de tagarang ta tita didira 항상 lis the personal setbacks and self forgiveness moving on ra ta kiran ki move on che고도 okay kiran ki move on che dire she kiran ki chido ani kiran move on che self love che self respect gira ani forgiveness so la reda shimbala kiran ki new king de chungwa kiran ki simna nyar di yo na de la forgive che yin ta yira so le forgive che okay ani shine kiran la karili gire relationship positive relationship soulmate kiran kira mutual understanding respect towards each other relationship nala positivity dili tour de che to kirange pass ki chik madi ki chiyora release che gore okay 항상 약 release ra ngarang okay da kiran zu chi dara reading thagam si and so go message de penging che muchin rayo prewayo ni tada di chilo la de pataga pe mang pargi dura di yang kiran zo la disturb de chung yu sigiri ani kiran zo la so go message de pe yak puchin rayo prewayo ani khala ore gari shung de slana kiran zo gita lo da ngo shangwa de pa chu nang lo la yu nge thige la ani ngendung de pa chu share che la ni share okay ani ngendung de sikpala thu che nang nyur de che yong Stele langlo da so kirangi chidu rest of October ra kare kare chungudu 22 ne ma che ani kirangi chidu ta end of October badula ra kare kare chungudu kirangi kare attract chidu kare release che godu okay 되게 정말 다행히 라시에라 kirangi chidu and abo kirangi current energy ni ma kotsuera current energy kiranzo gi candidate o shikirne thidura current energy okay current energy okay yakpo kesh positivity keshira nawa kip go yang keshira knowledge mashi keshira ine this chik kang tup ki sipa kip lo shaya do dangni nawa kip thea do kang tup nawa ki udea go yang dea ra de do chi current energy kiranzo gi go yang bu cho do da pusto ko ende che mindu la to da current energy de do chi ki dura kiranzo gi samlo Ace of Pentacles, okay, in kiranzo ichido kokap sangbo kokap sawa chi rawa tende tungi dura kiranzo la kokap sawa chi rawa di proposal dira kiranzo ichido career chola career yapuso yang proposal ende ingir business proposal ende insigire yana kiranzo ichido kalaure na yang propose kari single ingi di ichido yang mingle che propose tende ingirra okay tende to ichitingi dira ani di indi kiranzo gi financial gala dis chi kiranzo gi samlo yaputang ya saving che future gi planning che future gi chido safe che to the investment che to the financial kind of things to the to dura current energy on the day to which okay kiranzo gang to satisfaction do sympathy do ra gu yang to financial chola kiranzo la kokap sampo ligyo to which do ani kiranzo saving che to the samlo sawa and the core to financial gitola business gitola leka gitola chik samlo sawa chik kiranzo la nyewa to idea sawa kokap sampo opportunity sawa new opportunity you just have received new opportunity and you are thinking to save some money for your future as well right? And you are being very playful nature okay on the day to chitungi current energy kiranzo chitungi to chitungi dura ani da kiranzo gita next kalaure 7 days laure 9 days laure okay next 9 days dura kiranzo la nyimaku da October de zoga la nyimaku duata end of October ra kiranzo gi kare attract chigidu kiranzo gira what are you attracting okay kiranzo gira dagaran financial shukchemboligido kiranzo la da currently kiranzo financial goal samlo shukchembu to the financial goal la chik changya to the chik shingya to the chungyu sare financial money cholara pisha kanti sore business kanti skochu gore la to pisha kanti sogore kanti safe chegore kanti future gi chedul la to the pisha chola shukchembu chikiranzo gira and in the next kiranzo gi kare attract chidula na kiranzo gi passion so passion follow chera khaji chi monne shukchembu so passion di follow chego do la ne planning tiga chi me on de do chitungidura emotional kiranzo gi kare attract chidula pe color satisfaction attract chidura emotionally kiranzo pe matured tanda currently kiranzo emotionally this immature to this nawa kip ku yang playful careless carefree do dende tungidura next kiranzo gi kare attract chigidula na this emotionally matured chayara lamsang gacha dukcha nyopcha kibu cha cho dupu cha cho lai jo ni memba che
this chick balance emotional this balance chia wo de attract chidra ani sosogi kalaure nya emotionally yakpo chaya do da emotionally pe ganang jungye ge good news den de le chance to wonde ki kinan pe emotionally kyu chaya den de ra wonde de attract chido okay next 7 days kinan zo emotionally matured okay ani kinan zo kharidula na balance nye dandara shu sa emotionally in a balance chirta ni kinan zo live la pe balance attract chido okay next 7 days kinan zo kang tup career la du zo yakpo tangya leka chesla du zo yakpo tangya pama pinche ichi du zo yakpo tangya ta khala or da so call chikiran gi tang goe chi yora de changmal health kana du yak putang ya odin tham chela kiran gi pe balance yora lai pe balance kana kelia ani kiran tis chik nyam lele de try chi the next next 7 days lan kan sure de dura 7 days 8 9 days cha dura ani end of the month padura october sogala padula kiran gi kare trick chi du kiran gi ra intuition power pe shuk chimbo chagdo okay kinanzo khaji chi gom nyam lin thang ten de che ingire okay on den de ingire deep breathing che ingire gom nyam lin che ingire chirtang ni namgyun ni koran kinanzo chik chena intuition power shuk chimbo yongin ten de ingire next 7 days tandu strong sare do ani kinanzo ge life la pe balance shuk chimbo ani kale kare kya wa yone ani de la pa be fruitful result okay ani kare tungi de la na shemba kinanzo ge khashi chi yang discover sawa and keja sawa and sawa and kinanzo ha goya den de chance to okay on den de do che trick chi do kinanzo ge next end of october la kinanzo ge on den de trick chi do ra okay victory da leka khare chega do ne doing to be attract chigido okay kinanzo ge kare tola lega chigyo ne doing to be kecha kyari dula na diksare okay kinanzo kare lega chigyura kare chig lega chega tugyo de da kinanzo ge ta yora da nga dendi chig lega chega tugyo so shugu chig so ka tugyo la do dang chigyora da kare chig kirangi shugu dunda la gyungne re kare chig chega do ne kinanzo la ra next at the end of the month kiranzo gira changma positive result ligi do okay look to imba ne kala or so ikyu tang chik cheyu na positive result ligi duk peyak po du okay hangsa ya po do lega kale gyange de zol debu peyak po tungi du business senzo ne peyak po do to ge chance du kiranzo la next 7 days hangsa ya po tungi do okay ani chidang ne da so shugu do da de kare gi thola lega chigyo ne changma ya po tubya na ne tha ring bu lega chega thwe de ba ne ya po tubya okay next 7 days la shower da kan sure dig do okay ani kala ore o de do kiranzo ge attract chigi du lan shwera ani end of the month ya po du semde ko min do okay 인제들은 키딘조야 깔레요르다 야가르기 디왈리라다 디스파타가 도 파르 직치다 인제라 키딘조 깔레요르다 아니 칼라오레 계란조기 deep down attraction karishagi the kiran deep attraction reda the young lass so same nanglo ne attract karichin when I make joy a priority brilliant ideas will come naturally so support will surround me and movements will form so okay kirangi current energy ganto jidra tup ki be nawa ki gu yang thidra ani kirangi nanglo ni ko samlo deep down attraction ko garri do when I make a joy a priority kiran pe kyu de na ki de gu yang the kirangi priority che pe kyu de brilliant ideas will come naturally ra idea de onne resha kira tanda ki current energy rang di confirmation ti de current kirang kang to na ki gu yang ya thi dra kira la brilliant idea li do de ke di current energy re dara li do tagarang kirang samlo deep down on den de ki de sha brilliant ideas will come naturally support will surround me kira la support chinye ra iris karre kanye thewa ne kira la support ye paris ra do race and movements will form okay and kirangi the movements tingi da kirangi the attract chi da kirangi passion kana follow chiara so you passion follow chia and emotionally mature chia ani courage ga do ai ne den do bia okay ni kirangi balanced life la pe balance chia won this intuition power paria so gira kang tup symbol le kip gu yang chia meditation chia rangunne hangsang yagi yakpo tungidura unne dinso pe connection less animal spirit ki karke lidura kirange chid Saint Piper spirit let be playful okay current energy da
Tagarang next end of the month ra tagarang kiran be playful okay kiran get guidance still is be playful okay kiran current energy be playful kiran chirtang ne pe nawa kip go yang playful dura joy kiran ki energy 심보직 단다 간디 키디둘라나 강툭툭 나와 끼우 대고도 sempa 끼우 샤고도 구 향부 대고도 라이디 심보 키기 위해서 가지 current energy 디랑 두라 데 kiran 속에 deep down kiran 속에 attraction이야 디랑 when I make joy a priority like the joy now keep go yang thera ani tagarang be playful sa de guidance yang tagarang les kiran so la dirang redu tagarang de to na kiran so de victory courage jaga to aine energy dende positive khedera courage jaga to aine maduba yo ma race tingidu da an kiran so kari release che udura next the end of the month la kiran so release che go and sim na nyar de go and yora the release che go and kari do and kolla tik gora what do you have to release for the end of the October month ra you have to release something what you have to release okay release kari che udula na you are allowing fear and self-doubt to hold you back from making the decision necessary to move forward in a positive direction. Fear and self-doubt to hold you back. Ali kirangi kare release chawdala kirangi rati siksim nala shenang kare chik jaga towa ni dubyo na mena ala shenang chik kirgi dura shenang da self-doubt ni chungyo na mena ala so la doubt tokpa sae chigira ta dingi release chegwa tungi do da kirangi gira kirangi fear kirangi sim nala shenang so la tokpa self-doubt ra dinzogi hold you back from making the decision kirang kare jaga togi samba ne dinzogi kirang la ra pull back take sim shagi do hold you back ra sim shagi do sa kirang making decision lento mindu sara tindu move forward in a positive direction kangtup tup kide be playful and lisa dagar rang guidance lisa ni kiran ge ne samlo khandi ki du kangtup tup ki joy a priority kangtup na ki gu yang positivity kang na digi is sam ki do ani dende tewa ina ani necessary to move for a positive direction ra ani kiran ge pe direction lento gure ani kiran la success ra gi re dagar rang tungi orda release chewre okay shenang self doubt dang ani fear shenang de release che ani kiran la de success kirang la raya gache garis kirang gi decision len to ra ani success raya gache gari ne kirang gi tis chik semna la fear shenang da self doubt de ki do so de tingi do da di kirang gi release chew do okay next 7 days la on de ne tingi do release chew do and end of the month kirana karidu successfully do okay career thola kiran fight chaga do ti kirangi injimi career kala ko marda kirangi career cholai so energy ka lu ge ondila re da kirangi career chola kale ke ge bera debu sangbu tingire kirangi health chola kale ke ge be debu sangbu tingire kirangi kala ore shiba relationship chola kale ke ge be debu sangbu tingire okay kirangi ka chola kirangi energy lu ge aine tela debu sangbu tingire te ti ngyo la kirangi debu sangbu ma de ngyo la kirang kha cheudu kirangi semna self doubt tang shenang tang so la tokpa ni chungi nam samya do tokpa chi ro di mallu go dusra ani be playful kang tup simba kip go yang na wa kip te go dus chitan kiran zo current energy yang o de tungi dura kang tup ki odi ani I make a joy priority kiran gi ra na wa kip de di konan kiran gi priority kang tup simba ki kang tup ki simba positivity kana shawa ina tagamski positivity ya chung kiran kiran gi attract chi re kiran na chungi re ani jungdu ni kiran gi lega kare jaga do ai ne tup ki re okay kiran so reading thagam shi tengi dra again so la go message te banging chimu chin ra yu prewa yu ni kima mala te pataka ki mambu ko du disturb ya cha yu sigire ina yang message te so tak ra go di ra yu prewa yu ani kiran zo la kari shungi dos la na ani nyendung de ge kiran zo gi pha chu ngo shen wan ten de lo tak so ha ko sa ten de yo ai na nyendung de ge pha chu share chiru che ani shwe yi ani nyendung de sik pa la tu che nang ani nyur du che yong dash de le ta lo da chu kiran ge che du end of the October nala kare attract chi du on the color reading in la share yi ani tangbo kirangi current energy check chi gi ani dikima ki ma tila da pataka ke tang ani firecracker ge ki go re dingi ka chik pa imba che ine ngi ka gi ming tu chawa che ke go re gyagar gi diwali ki do diring on din di re ta ani ki ma la ya tis te ko ai na disturb yang chak sigire ani sukum che la share yi ani tangbo current energy okay current energy relationship chola pe satisfaction pe ganang gaga toto keep to ba khangyo to ba simgyo satisfaction on the relationship chola tungi do okay relationship chola kira pe kyu to ba sim ba do chigira
satisfaction thing to the relationship chola kiran be ga de ge to ra kiran gi ta pama binchi ne ringin ne do ne to bo thomo ne re satsang na la ne re be positivity to de wa to shi thing duran kiran be ga to grateful feel chi yo to shira I'm so grateful for having these kind of relationships these kind of members in my family on the day to chira pe to but sim yo grateful feeling chi yo to chi tu gidrani kirangi life la chita ne balance era kirangi chokni yo che ye chi yun chira dingi la balance ye chi ge yo to chi tu gidra kirangi tin ri insire lega che sangi che lega ni de la balance su yo to ani kirangi ana financial ra lekarang la financial leka chik barata kirangi lega business chik da side hustle do chida yang kirangi main job chik tende ni chigyo ya lega chik part time job chik tende chigyo a tende khari ne insira yana kirangi lega che ya relationship tang tende la tu su barabar tang thu ya gi kang thup thup ki kirangi balance so etsi ge gyo to chiktung gidra ani kori pe positivity do ani kirangi nya kashi chig chidni trip and travel and chigyo to tung gidra kinanzo ta so ichi tayari ra ani kashi ge financial gang la balance so ra financial kazu do song dang do kazu saving che udu la to da tinte ra future ge che do save che udu la to da tinte ingire current energy tinte do chitung gidu okay yang koni les as of particles kinanzo ichi dra financial gang la kinanzo lo ko kap sawa chigrawa tende tungidura ko kap sawa business idea sawa financial yakpo so chi tende chichego do la to da ko kap idea sawa and ra idea sawa and insigire la ni shera ani on the day to chitungido yang kilanzo la yang proposal and business proposal partnership che business kan la tende insigire and sorry ani tende insigire kaji chigi chedo yang da changsa celebration che do the party birthday party changsa tende khare ki celebration ra engagement tende ra khare ne se tende party tende la visit che tende insigire ra yang so yi insigire ra okay o tende do chitingi do kinanzo achi current energy ra ani da kinanzo ge da the current energy in bayana digi chindu next ra kinanzo ge end of October la kare attract chi dula na okay kinanzo ge strength very strong kinanzo be strong physically strong mentally strong chaegi attract chi do okay next da di hangima kunala kinange kare chi dula na next 7 days la ne tire next 9 days la ne tire end of October la ne tidura kinanzo gi strong physically strong mentally strong kinanzo gi best strong attract chidura so best strong suera mentally nga strong tigi physically nga strong sugi la to yorada o tende attract chidu so ira ani kinanzo gi victory ra leka kharicha ga to ene dun to biya leka dubia yakpo chaya fulfillment result yakpo tunya o tende kinanzo gi attract chidu okay next 7 days yakpo be attract chidu lan shera ani kinanzo gi ra mamade Queen of Wands leader kinanzo gi pe kalaure positivity attract chidu ani kinanzo gi kalaure strong atagara strong ani positivity ani kalaure confident ra poba chimbo poba tombo ra confident energy ra positive energy attract chidu lan shwe kinanzo gi ra hangsa yakpuli du kinanzo gi okay ani kiranzo ichitane passion life la chik jie gi passion on the attract chig do okay chik tende chik chego la passion chigera kirangi passion di follow chiera kirangi kare de ba yo mitsena kare che de ba yo on di attract chig do okay kiranzo hangsa positivity tungi do kiranzo shimboji kiranzo gi career chola success tungi do okay next tadi end of the month la kiranzo gi career chola best success shimbo tungi do kiranzo ra ani relationship la kiranzo chirdan satisfaction tungi do current energy la ra ani okay be passionate do okay kiranzo be passionate yang kiranzo kiranzo passionate do ani kiranzo gi career chola pe shimbo kirangi lega yakpu chigyo business yakpu tugyo lega yakpu chigyo job chigyo na job so energy pe yakpu look tugya ani lobchong chingi de lob tugi bane pe yakpu ta gang tar kirangi o de pe positive career chola shuk chimbo tungi do okay kiranzo career chola shuk che positivity tungi do ani financial gang la kiranzo yakpu so tugya tungi do ani so kalaure simba keep gu yang yana wa keep kalaure strong physical mentally strong ya o de ya ide shukchimbo lidura a relationship chola satisfaction do okay kenanzo hangsa ya pod deep down kenanzo gi kare attract chidura deep attraction kare de
Deep attraction karidula na I slow down and listen to the guidance that's available to me. Okay, and can also gichirdanira intuition power this yakpu thongidura next 7 days. The intu kirangi karile I slow down and listen to the guidance that's available to me. Rangat kang tup kita kalore ngala guidance tinge tang so so ta intuition tang gut feeling la do dang koncho la melam tamne so so la lam dok ra chi yora lam ten ra chi o den de la kyunangi chi chi yus ra den de kyunangi deba shuk chimbo chi 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 ya o den de tungi do ani karili gi dula na animal spirit ki guidance karili gi dula ki lan so chi do Squirrel spirit, believe in yourself. Okay, courage 제가 좋아하는 당고 소소소라 이치 제일 애들이기더라. courage 제가 좋아하는 애들다 기랑기 relationship 지 약보 쓰고 삼바 이네 레 기랑기 career 약보 쓰고 삼바 이네 레 기랑기 다 physical health and mental health 약보 쓰고 삼겨와 이네 레 기랑기 제도라. 아 칼라오레 believe in yourself. 소소소라 이치 제일 애들이기도 오케이. 아니 기랑기라 다 end of the month 셈나니 release 제고 르고야 지요라. What do you have to release in next at the end of the month? Okay, what do you have to release? Okay, you are hiding your emotions from the outside world and you need to do some self-love activities and balance your heart chakra. Also do some self-care activities. Okay, self-love chego dule di shukche boli sha kiransogira. Kirangida, you are hiding your emotions from the outside world. Kirangi chiktada changmalta soso emotion lago edike tongumidura. Ine kirangi emotional sorwa chiyora. This soso relationship nala soso yingi uyungi soso ichik share chesa yugyo chiyora. Tegela kiran lago edike chimbo tongidura kirangi ra begi tu sara. Hiding your emotions kirangi begi tu sara. You need to do some self-love activities. Ani soso la sewa chiyara. Self-love activities. Soso la sewa chiyara. Balance your heart chakra and also do some self-care activities. Self-care. So la sewa chiya. So la care chiya. Champu chiya. Onde tungi dura so la care chiya. Do physical health ine. Yakpo sugo do mental health ine. Yakpo sugo do ra. So la sewa chiya. Do so la this ta kala ore. Self-love ta yora. The gratitude to feel grateful feel chiya do da. So la this chik tora tanga do da. So la ke yo mare lan self-love chidu kanderi. So nudu indi short so samba ine. Ge yo mare sngaye mire nudu shore la to da. Dende yora da so self-love kandi chiya do. Kenan zo chik ta da ras. O dindi do chi counter ta kiran la on di risha na khariche udula self love activities cheudo balance your heart chakra ra and do some self care so la care cheura heart chakra din zo kan dis open cheudo chik tas chedara din zo kiran la pe pentok chimbo yo sare ni se bala kajela na din zo kiran gi chego ya release chego ya din zo tungi dora ani kiran gi tis chik so emotionally ne manne mashawa che tis chik emotional le kare do so nanglo la emotional kande kini desha din zo tis ta ani release chejo emotional nim shawana semna de dira ani kande feel chi du tungi kale release chego ay tungi dura chirana kiran zo hang sang career cholo pe career driven person reshara career cholo pe shukyangi gyugnin den de dura ine so la du so tistango du la de tungi do adila mangche de kiran zo khareli financial da ani career shukchimboli dora din so la emotion so nanglo la this chik du so tang du la show den de tungi dura kiran zo ichi do okay ani den de do chi resha kiran zo reading ra ani so lo go message de penging chi mo chi ne ra yo pe rewa yo ani khala ore nga khrishung dus la na nyendung de pa chu so ngo shen wan na la pa chu share chi ro chi la ne odi shung do song ani nyendung de si pa la tu chi na ani ngur du chi yong Tashale yule to so ni kira ki chidura end of the October la kare attract chidu on the color reading chai da bo kira current energy tungi ra ani kira ki chidu kare kira attract chidu end of the October okay ani da bo kira current energy okay current energy you are standing for yourself you are making grounding ra kirangi so ta mingsugi so kalege so donda la chigi la cho ngarang gi su chig la te ma go so chin ngarang gi chin chig la ka chigi la to dang ani career kang la ina khaji this confusion do dang kha che ona de yakbudu phagi de yakbudu khari che go na some this confusion de tungi do yang so self stand li ya de tungi do okay ni kiran chi do self love so la sewa che so la this understanding che kang tup self love the self care che de tungi do ra
self care self love tende tungi do fertility tungi do pregnancy do cha gi mewate kali tigyo aina pregnancy cha ya tende tungi do kinang zora ani kali kegyo changma la dibu pya po doin thuge tende tungi do di changma khare lan current energy da current kirang zo tende to der so la self understanding self love self care positivity kang to be negative things avoid cha the positive things so ile bana lu ya ra so kang to positivity chogla shukchim bu de nang chia on ne do shtungi do ra ani kirang current energy rita dege ani kenangi danda bado failure to mang pe thong wache tara ani kare jaga to ne leka sheta ya putupki mindu sameto da kale mishigo jago to sameto da tisting tang chigi yo wato tende tungi dura kirang sogi okay kale shigo jago ya to da tang che ani tisting lulu tingen to ya tende ingire current energy ra kirang so achon tende do shtungi do ken kinangi next 7 days la gare attract chigi dura bisha do ni chigla khar dia to dang lega do chig chaga do ne madum ne khar dia do shugu do da kari ne chig madum ne khar dia to on de khar dia to chig dan kirang gu dia to stuck in relationship khaje chi do relationship la khar dia shigu da do ma tu ya ten do shi tungi do ra okay ani kirang gi chi do kare attract chi do la okay prince charming kirang gi misina la prince charming ligi du la shwe single in by na ni kirang chola ra kirang chola galore milidu sawe life partner relationship opportunity ligidu okay proposal tendeli a chance to single in this chidu chitane career driven kirang pe hangsa leka kirang yakpo chetu ge tungi dura energetic leka pe hangsa yakpo chetu ge tungi do end of the month kirang sopso doya rape kale gyatu ge kirang tibupi yakpo tentu ge an kirang kale yakpo gyatu ge mixe kali yakpo gyatuge ani kali karite wa ni sozo ondila dongni yakpo chi thuge tungi du next ra ani kari tungi du la financial kirang la financial gain chuk chimbu chi gyo to da ani kirang ge financial ani shimbala ne rokpa chi do da yang kirang kan yiti gyo na financial kirang la rokpa chi ni ra ya tende tungi do okay kirang la su yakpo chi ni la pa yakpo chi thuya ra financially help chi thuya tende tungi du da kirang ge pa ra next ani the world card lead radi indu kirangi detachment is chik thak ringbu tu gyo do chi tingi do kirangi da lega chega insigire lobjon chega insigire kari ne chik so pama pinche namnge nge do do bodong mo tizungam do ne thak ringbu tu gyo do ra tende tingi do khaji chi chi do yang love life la kiran zo yang the break up to da tende cha yo ine yang kiran zo da move on chi ra da ba to semla nyar de chik ma di wo do da tende semla nyar ti gyo na da kali kiran zo move on chi tu ya da detach tu ya ra kirangi attract chesa chiyora attract chasa attachment shaksa chiyora da dila detach chaya chira kira move on chiya tende do shitingi du kaji yang pama pinche nami ne tharing bulya ga chiyo to tende ingire yang na kaji chigda yang bet kona kalaure seba pe sangbu chaya tungi dura kiranzo di indu chik chena kiranzo yang chu chola shuk chimbu zui tuya tende ingire chu yakbo chang chu chola shuk chimbu guriya lagira chu chola guriya spiritual path kana tuya tende ingire kajina kiranzo jimba shuk chimbu tangyo ay tungi do ke ani kiranzo detachment ti chik life la chu kola tis tuya shuk chimbu chigyo to tende ingire okay ani relationship chola kiranzo ki ti chik kare dula na kirangi da semnala chik yora da kalaure chik mi chik tharing bu chaso mewa chaso la do da chik relationship chola kirana madi wa chagyo chik yora kirangi ondi kene kirangi sembala kyu megyo do da seba kyu dia do da semnala chik kangi do chik sim dia do da tende khari imba ina yang da next 7 days la ne the end of the October kirangi ti chik the positive chole taya this release chia okay kirangi sim nala tanda ba do nyar de sadness depression chik kala ore disappointment to nyar de chiora tegele en kirangi tis chik the healing che to ga relationship chonera kirangi tis heal che to ga ani kirangi relationship tanda yugyo chik yora da soso la yugyo chik tegela ta positivity sim do pena for example kirangi meeting am the breakup chare kirangi meeting a yugne dos la simba kyura ta di lo chungwa den zogi chidu insigirra ani simba kyu megyo cha da shigu chik da ondirang samlo kordigyo aina yang soso la yugyo chik yora nyen do bo thongmo soso yubingya nangmi ta chik yugyo chik yora dinzo la ta ne yang 아니 티식 오당알라 세와 칭이야 망보 두아 라이죠 positive chola 타야 초 텐리 도지게 시두라 on 텐리 도지기란 게 attract 치도 타기란 게 다디 콜 자르자르 기나 카리 relationship 나라 기나 satisfaction 리기 민두 disappointment 리기 두 sadness 리기 두 ratna loneliness 리기 두 카리 리기 두 디 상마 라인 기란 라 카리 दुख
되게 따고야 positive chola 소소라 가리 둑단다 수 소소 이유나 수두 약부칭이 가리 둑다고야 오데리 도시둥이더라 다 토기야 오케이 넥스트 따디 end of October 아니 negativity release share positivity chola 다 토게 데리 둥이도 아니 게 어디랑 레시기란조 attachment detachment che라 다 그런게 심나라 심 되게 되게 칼레갈 healing che라 류땅 토게 데리 심바 상부 che라 심발 록파 체 데리 둥이도 아니 career cholani 소소 항상 레가 약부 체도게 데리 둥이도 싱글이나 mingle 차야 데리 chances 둥기도 아니 소소 보고 거기 메와에는 fertility 둥기도 보고야 거래 chances 죽침부도 오케이 온디니 둥기도 아니 계란 속에 deep down 라 deep down 계란 속에 심나라 deep attraction kare shagi do what are you attracting towards 라 When I'm connected to the spirit, I feel a sense of certainty, magnitude, and ease that I have never known before. So I connected to the spirit. Okay, the kiran kita soso ideba chesa lama inam khando sungma chugyong khari yuwa ine soso ideba chesa chi yorwada soso namgi ni melam tab desa chi o dela on dingam the kiran ki connection chik sudu on dinga melam chik gap soso gi chik sem gi chik yorada chik kanyi yugyo chik she the melam do chik gap melam doji gap chidira ani kari feel chid the certainty magnitude and ease ra ta sozola dog nangi samne pe da simba kyu chag du le yo dor du na ra simba kyu pe devo certainty ra sozo te tembo do chi cha do okay sorry during diwali re di pataga da mangbo khore la shera 아니 이네 소소소 메시지 딱딱딱 라기 베레와 유라 어디 라이드 게침부 말해 아니 magnitude and ease 라 아니 소소 벨 헬리도 차도 두 라기 어다 소소 까니 카리오 아니 되게 정말 헬리 feel 치도 라기 어래 오케이 온디 인디 소소 이따 셈반 데바 체사 치요라 온디 셈나라 셈니 티기 예스라 키란소 온디 데기 시드라 deep down attraction 온디 키란소 치탄 라마탄데 타 소소 이치요라 치사 치 온디 라 데바 슉 침부 치 예스라ኝ 셈발라 데데 띵기도 오케이 딜리기들 아니 못 spirit okay surrender now 다 그런 게 심나나 직 심대가 된데 직 치기 디직 중 된데 직 중나 디기다 된데 직 중마소와 디 중마소와 디 중나 직 regret 저거다 직 요라다 소소 심나 다 상말리 땅라니 레이드라 surrender now 사 okay surrender 다 상마 surrender 제스탱이 락팔라 메라이 저다 레라 카리케 와 온디 레 콘초기 카리나와 온디 레 마시 예 락팔라 믹세 게 요마레 ngaran 제토게 ngaran 칼리 게 데레 셴바 디부 텐데 라이디 예 락팔라 메라네라 다 저기 가리나 온디 레라이죠 오 덴데 삼로 캔 surrender 체라 닐리도 오케이 guidance 레다 디키랑기 치도라 guidance 라 surrender 나오사 takirangi relationship chi yapu chungma so sameto da career la yapu chungma so sameto da so chi failure du ma bota khari chole health kan la yapu chungma so sameto da chi yora da yapu chungmin do kharri same thenri chungyo ina dege chama ta kirangi lakpala yo mare le re la cha di surrender da koncho ki karina wa ondirang re la ni melam tap ra ani ichi che koncho la melam tap o de tes le du da okay ani kirangi tasemna ni release che go chira ta kirangi end of the October la release che go kare dura release what you have to release okay yo release le tiran lisra kali do success and happiness mean different things to different people, so instead of doing what you think will make other people happy, do what will make you happy. Okay, the success and happiness mean different things to different people. Me the successful the happiness la di dunda ka yungiri sara success kashi chi do success kare relationship yak thajo na success re kashi chi do ra success and happiness re kashi chi do paljo longjo yak thajo zo do na success and happiness re relationship go me lang endur kashi chi do so that is na kang thi yo na physical health yak thajo cha na dirang success and happiness re di gi chi do ra so kang ye den de chuk chim bu the ne dini ma thyen tho wa di go ra success and happiness re din di changmal 만다와 요리스 계란기 치도 가르리도 온디 계란기 따고 게 침부 리스니 라 심발라 다 미심바기 financially pay yakpo chawa na successful lagi ori la na ni sozo financial yakpo soe dunda la shimashi gyuk sozo health sangma thola tang relationship sangma meba soe career ko la gyu an hama de ni career di yak ta jo cha de ni sozo kyu yo mar kha china sozo ichi do importance the relationship the health tirira ta din di sozo ichi do mandawa yora da kinangi chi do career yo di kinangi ta go res mi shembala compare ma chela di ligdura soso gi da chidu kerangi chidu relationship di yaksho godwe
Chirtani Jungnata Sangma Yakshore Nidina top priority the Karishaudu, Soso health Shagudu, Soso relationship Shagudu, Yana Soso Ichi the financial dirang, Yapocha and success redue. Raso Soso on the ta, what will make you happy? Kerala Kari Kyusu, do on the la dunang chela di lidu, Shembagi di diri la de okay la ne follow machaje, Soso Ichi do Garrido, on the Tawa Gechimburisra. Okay, can I get you to guidance theory to that? Okay, the one thing so reading comes re animal spirit needly surrender now list. Okay, ani so go message take paying chimuch in rai perewa yera ani kala karishing duslana ani so gita lota motion one thing now la patsu. Yendung de share chiru chel and shing indusra ani so go message take paying chimuch in rai perewa you and yendung de sepala to chenang ani yur the cheyong. There's the late took lot of so Kirangi Chidura, end of the October Karigar Chungudu on the color reading E and Kiranki Karigara attract Chidu, Karigari release Chaudu, the Sangmar read Chigira in a Tango Kirangi current energy tungira, Kirangi current energy candido Kennedy. Okay, current energy Kirangira. Samlo Emma Bukorgi yo ache, in a Kirangi Samlo Korwa dege and she goes at you on the Mashewache, the Pena Kirangi Michila Tindelago, Tindela, Samlo Korgio ache, the Midila Malaba Chera, Tinde, which thing the current energy, okay. Kerangi yang nakaji ide is idea pe mangbo yo aja idea changma yang she go sa chigyo da so idea di the business idea do yo aina yang so the proposal and the shega to to da for example shagyo ra di kerangi kari ne insir thoughts pe mangbo yo aja ni thoughts changma kerangi holding chini di yo shimbala shigi me wa da wuch tungi dura okay kerangi idea do yang di idea duga ande insigir ra yang yaga ande insigir kari imba ine kerangi samlo mangbo do chiyo ache ni chi planning do mangbo tigyo ache ni phazu sheda mala ache soso nyar digyo do planning sama soso lepa nang nyar digyo do cho de do shitingi do okay the current energy re dagina zo ichi ani kari tingi de emotionally this chigra kyu megyo do shitingi de ra kenan zo emotional this kyu megyo kala confusion do tingi do okay, ani kenan so emotionally this disturbed do thingidura. Emotional this chick color. Confusion, satisfaction, megyo sadness, ra ani mood swings so ikeja chik thak chema thuwa Leka chik complete machaya. Rat in day to chitungi do okay, Kiranzo current energy. Okay, love life pay positive to Kiranzo hang sign positivity Kiranzo love life la pay strong shower dura. Love life Kiranzo pay strong tungi okay, pay strong yana Kirangi love life Kiran single imba in a mingle child or the mingle imba in a dambong in the relationship na layona this strong sari do deep sari do Kirangi dusu ya put into ya so you go you sadila dusu ya put into ya yang so single rangi mingle child me lange dege che duni the love life the so itsewa che such yora da so you pugu so you pama so yida yen you do tomo da so you karela yora da so itsewa che sada ye para mi kergan chipochi ti lange da zamlina yongor simara o tindu la yora so itsewa che such yora da de la pe tsewa ya put into ya pe positivity pe respect pazura pe caring pe respect pe honesty ra pe tangbo tangyang chia pazura wonde de tungidu hangsa tangbo tangyang chia pabor pazura pe openness tangbo chia and next 70s kiranzo ge kare track chidura next 70s kiranzo gira mental thoughts kala ti kiranzo dan the best samlo mangbo khorgyo do shi do planning mangbo samlo mangbo khorgyo da kirangi gang tup kirangi ra shide semla shide suituge gira next 7 days la ne tigri end of the October kirangi shide attract chidu ra so shola shide attract chidu self love attract chidu de so la pet se wa chera gang tup so semba ki ushato ya semba redu the mental thoughts mangta ne ende dura kiranzo tindu gang tup semba ki ushato ya ra sena ni ki ukutu ya so la sewa che chambo che positivity ra ani fertility okay that love life la yungin de zoni so ra da bugu de ra chae chance to okay kiranzo bugu and attract chigidu kashi chigi chidure da yan sangmai mare ani so deba yungin de zo bugu attract che tende to self love positivity okay kiranzo yakpo tingi to kiranzo be situation be ning chimu caring nature mother nature okay on the hangsa positivity kiranzo victory ra kiranzo victory attract chigidu leka kare chigi wa ne name fame money success okay
kiranzo ta khare ta soso ye khare to la kali ge yo del tibu pia po den to ya mi ge appraise che soso la ra soso la tora tang ya ma kyo pia po je so la do soso ke ta chimbu cha ya do da nge ta chimbu cha ya do da ani kala ore kirangi che do 내가 가르쳐가 좋아하네 두비아도는 그런 proposal 내가 single 인바이나 propose 해야 되는데 propose 인라야 되는데 chance 둘라니 쉬어라 아니 칼라오레 시바 제단이 career chola kiranzo pe success tungido okay end of the month kiranzo pe victory pe positive kiranzo success to career chola shukchimbo positive tungido ya relationship chola ni yang kiranzo this disappointment yungin chiyora the relationship chola this cue me disappointment yungin chiyora the confusion karichego go matsukni so mitsinani chik tharing bu dosong same do the short do the mewa cha do the dindi chik disappointment the sadness the chiyora dindi yungin dezo ichedoni kiranzo gi the positivity chola relationship ge positive chokta에 지요라다 소소이 계란기 네게티브 짱짱따니 기우메교 계란기 미스나라 relationship chola 가리 민둑 짱짱따니 셈바교 디기오 아이나 다 계란기 가리 둑따야 고조야 다 소소 위르고네 relationship 나 미치기 미스나 relationship 라이 망타요레 코르라 디나네 상마 둑자 인시 말아야 카시 둑자나 카시 약보요라 다 야가 딘졸라따야 아니 미치글라 양 약둑니가 요디 계란기 누가 척짱겠다기오 아이나 야가 척디게 비따토야 온데네 도시라 미리게 야가 척 positive chokari dura kajina keran kang tup self la positivity kang thu da din du keran relationship gi ne positive chola shukchimbu ta thu ya ra midigi kyeng gi cha kyang tung ma de wa je yundeng gi cha khari du la jo midila o thenri ra positivity khari du yakpo khari du la jo o thenri ta ya go chuna ni keran pe ki u cha ya okay semla shi de thobe keran gi semla da di chik problem this toban nam to mangbolia to da ra thoughts pe mangbolia to da confusion ki me go to da den de da 되게 망치 그런 게 relationship chola 인사야 relationship 촉진이는 그런 거지 positive 양 돌아 내가 애디 이제 그런 게 relationship 약보 용인데 항상 약보 야 약보 매겨 쳐지요라는 पे दुक्चे दु समय छियो मगा वाचा है जो कि नो पे नेगेटिव थोए जो दिंदे इंगिरा दिंदे किरंगे द नेक्स्ट करे अट्रैक्ट छिदु मंचे पॉजिटिव चोखा दो ओंदिला शुक्चिंपु दिनाचे नेगेटिव युंगे दो यामे तांगे शाशा था रिंग शाया ओ थेंदे रो छि दुंगिदुरा किरां जो छिदन सोसो ला कांग तुप कि क्यू शाया छिदो नि मीने सोसो यागा दे अट्रैक्ट छि दुगा दिन था रिंग तांगे दिंदे दुंगिदुरा आनी कांग तुप सोसो शिदे सेमला शिदे खेलिया रा ओ दिंदे दुंगिदु किरां जो रा शिदे अट्रैक्ट छिदो ओके एंड करियर लाइन किरां जो सक्सेस attract chido successful chaya karri chigyo ai ne da career chola lobchong chingi bai ne re kiranzo result ya polia jagaraya ngimba awards raya o de tungidu ani kiranzo name fame money dende ki thola kale kyange business career chola kale gegyo ene positive do okay kiranzo chido hangsang positive do and relationship dila undirang reshara kiranzo advice ani deep down kiranzo ki kare attract chi dura kiranzo deep attraction for next end of the October. What are you attracting deeply? When I'm tuned into the energy of abundance, I become abundant. Okay, da kirang abundant la de kirang de impress ka rang tike shi yor the abundant kela kharigo the yor la jo positivity, relationship positive, ra career positive, health positive, wealth positive, sama positive yo ke shi yor ra. And kirang abundant la no ondirang ke shi yor ra. And kirang tune into the energy of the abundance. Kirang abundance nga ta positivity kang la shukchimbu de nga health yakpo yo nga wealth yakpo nga relationship yakpo yo nga career pe yakpo yung financial pe yakpo so pe positive kang la shagdu ani kirangi kare attract chigi lan I become abundant ra nga la khari ine nga yo acha gi resti ndu nga kang tup so positivity kang la shagi ins negativity le thagring stegi yi lai dira o de attract chigi okay tirang reshe kirangi de negativity ni positivity le ta current energy le kiran gi pe thoughts to mangbo planning to the negativity this mangbo ligi out da confusion de tungi dura di indu ani kiran gi chita relationship la pe positive yu du kiran zo pe positive relationship and dura honesty pe positive tinde do indi kirangi ta positive chola ta ya negativity la pangya okay onde ndi do chitingi do ani kiranzo la animal spirit ki guidance kare kheli dura sun spirit. Okay, the sun spirit ki kare kheli do time for the deep dive len dura kare lagi dula na kiranzo the deep ma suye du sele sta kirangi pe na relationship ta kirangi topoto mo do pe mangbo yo ache kinala ra ini changma la hi bye hello mashi the deep connection to me achi me the love life line the so the love lover to you ani ne deep love chi me apha chu pe chi me thendi chirda ne insan mar kinanzo achi current energy la ne pe deep love chi go do tingi dura pe honesty openness chi go do tingi dura kang tar da kirangi da career chola
easy kachi yang ra so be deep skill do chi jang ne deep ma chang ya business do chi jaga do ne deep ma chi chi ina me la do chi gi wa ina din zu chi du guidance kari li gi ore da kena gi kari chola health chola yan deep chi mi yan positivity self love chola deep self love chi mi wa ina time for the deep dive okay that deep chi lai jo da 딱 추이나 추마 손나라 스위밍 체림 안나로 주니 스위밍 체 고죽래 저 오리 기시요라디 오다 감스타 딥 마즈에 지 갑라 겨다 커리어 초라 이네 레 가지 치 relationship 지 고죽와 이네 relationship 초라 이네 레다 도포 도모직 수교 이네 망보페 마샤와제 이네 가시 직 소송네 약보 positive 유니드 중임도 베 deep connection 쇠라 저 오딘데 기시도라디 오딘데 기시도 오케이 엔케랑기 다 release 제고 치요라 next Kirangi, the end of the October nala release karichevodu. Okay, what you have to release from your life in this end of October, ra? Current energy lovers card list release ya dirali current release chevudu. Okay, it can signal a time when you are out of sync with those around you, particularly your loved ones. You may find your relationships are full of complications and communication is challenging. In simple words, you will find issues in partnerships. Okay. Okay, the didang thingy ikeja dawshi the sound spirit dang tigira time for the deep dive. The khala idula na relationship rang ligi do kerangi relationship nala deep connection yakpo yunge positivity yang du kerangi mitse nala ra yang kerang la be confusion yunge thinde ya du kerangi mitse la ra ti indu da kerangi mitse nala yaga khare redu dugo khare redu tistik yenche jene ani kerangi deep dive jene ani yenche jene yaga degi kang tup tup so close ma yaga soya ani duga degi so mitse le tha ring butang ya o de kishidu ani kenan pe kyuchunga positivity chola tatu ye kishidu ani de dirang kishidu okay relationships are full of complication and the communication is challenging simple words you will find issues in partnerships okay partnerships nala yaga e du to e dura issues yang yugo e du yang pe positive yang du okay de indun keran gi ta da kandi keran gi chedu yakpu redu kandi keran gi friendship yakpu du kare kandi keran gi relationship yakpu du keran gi nyar gu du and de zonyam connection deep so du ani kandi positivity du ani kandi negativity du kandi kirang la new ke chi ge du kang ba the chi ge du kirang la gyap lo ne khatang gi du kirang la kang ba the chi ge du kirang la marap thap gi du same la do and shagi du kirang chi du negativity energy and tang gi du tende yong de zo this starting sera kandra won ne ki shi du ra tadi switch the message ne hamas kiran zo mangche chi gi live lo de to de sera yang so khaji chi du relationship di career la charne tir so yang de relationship yakta ji du gi sim me sam na career chola so ida kari so la career future la so la ko phiya gi career du karin nue gi ridu lopsen da loptu gi bana lopsen la jana ri okay kandi jangna ma ong pen to edu yakpu du nyar gu du kandi thagren bu tang gu du lu gu du ra sangma simen sim ma gya waje so la kari pen sare sim kari nue sare pha lu tang ya on de ki shi du ra ani gang tar ta so be deep type chase ra so ngone kari pingi du health kang la ne re da kaji chi chi du health kang la kari gi ngala pingi du on de gi ngara intake chia diet din zo liya ani ang kari nue gi du de gi pa pang go ya o de rada 망체 chi chi du love life redu kirang zo ra ini kaji chi chi du yang di career chola kirang zo jar ra kaji chi chi du yang kirang zo health kang la jar okay okay ta won de ni ro chin so lo go message de benging chi mo chi ni rai bi wa yu ngi mala de tang la ma po pe ke du ra diring tiwali ri da an lam do ma yu ne nga tiwali gi mo de la tak ta nga ra reading chego la intuition de shuk chimbo lisra ani tak ta de nyam kap tu gesra ani 다이네 소소소고의 메시지 되게 뱅잉치 무치니 라이 베레와 유 엔디링아 가레 슝이 도스라나 파츠 년동 되게 소소소 일로다 모시와 낭로 라 파츠 셰어 치르 제일 슝이 도스라 아니 계란기 년동 되지 발라 투치나 안 소소소고의 메시지 되게 당 가이던스 되게 뱅잉치 무치니 라이 베레와 유 아니 칼라오레 뉴드 체용 Tashile Dula the so Kirangi Chidu end of the October la Kare Chungudu on the color reading in Kirangi Chidu Kare attract Chidu and Kare release Chegudu. Okay, the Samatambo Kirangi current energy check Chigira, current energy Nima Kosuche, and Kirangi Chidu guidance Kare Lido attract Kare Chidu, need detach release Kare Chegudu, the Samatagira, Anitambo, Kirangi, current energy Tungira, current energy, okay. Pure Ani Kirangi. samlo yora sechigni tak di me laich me to odin tak chubo du chini tigyo pe sem sangma tak chubo
아니 가지치기 취든 트랜스포메이션이야 땡기더라 change 삼로라 change 숙침볼리야 라 삼로 땅땅 규로와 땅야 포지티비티 강라 숙침보 삼로 땅야 오 데데 커런트 에너지 데데 도치 땡기더라 오케이 positivity relationship 나래 positivity 도치 땡기도 아니 가르뚱이들라나 오케이 success 기난소 이깔리 가리게 내들라 디부 약보트에 도치그라 직 success full 중에 도다 아니 배 victory do feel 체 소소 가낭 도 숙침보 feel 체 되네 도 시뚱이들아 소소 proud moment 도치메 오 되네 도 시뚱이도 proud moment 소소기 탁 쳐겨 지어라 decision language 오 되라 success 라고 아니 소소 victory 소소 톱교 약보 중교 아니 소소 배 proud feel 체 되네 뚱이들아 positive result 인들레 되네 뚱이들아 아니 이 칼라오레 intuition power 톰보 유교 도 시뚱이도 계란족이라 intuition 서 삼로 되죠 티스뉴네 코라티스 직 코르토게 도치메 되네 중사레 되네 중sammarila toda chikta intuition nilam na to toda kharini sigira o tende doshira ani kalaore decision do chi lingyo kirangira nan thaning bu lega chega to decision lingyo tende dosh tingi to dandara ani property ngye tende insigire motor property luxury item tende ngye insigire la kashi chi chidu kantra kiranza be strong samlo be strong ke be galore authority do shuk chimbo kene dish okay strength major kyang lidura current energy la major kyang lidu ani khar lidu la khang tup ki pe positivity so strong chia ra so positive kang la de so gi ngagel la ta lung la da khong do la ta de yora duga ri chik changma chom kang tup mannim thoge chom thoge kang tup simba sangma yakpo simba sangbo chia o thende do shi current energy ra kang tup ki pe so simba sangbo ani strong de passions ra sögum shuk chimbo soya so ani pe so strong thiara sögum shuk chimbo chi ani sangma simba sangma thia purity ra 오 덴데 도 시뚱기도 와우 current energy strong 닝지 뭐에 약포 동원이 항상 해도 current energy라 디진다 기란 속이다 end of the October kare attract chigidula na okay kinanzo financial attract chigidu financial raya chance chok chimbo tengidu kinanzo financial yakpo chaya so lega chigyo na tibu yakpo tya so financial yakpo chaya chance tengidu okay kirangi kale gyashage dila dibu piakpo dün thogya okay kale gyashage kirangi business kirangi lega kirangi chik yora the job kari imbai ne so pe kale gyage dila dibu piakpo thya mixe gi financial chola ra pe to an so kale gyagi me bai ne so dalop tuk do imbai ne ta so la ya na me pinche ngene financial ra identity ra ya de financial shuk chimbo tungido okay kinanzo ichido end of the October financial piapo oh my god kone financial okay kali gyagyo ngonni dibu sangbo financial kirangi kali gyashege kirangi financial chola kirangi kali chi gyayo na kirala dibu gyache gya financial yoyakpo flow chigidura financial flow shuk chimbudu kiran chola okay onde ne tungidu kali gyagyo la dibu piapo tunya ani kiran chola ra kala realization dende chena yakpo do adi chi yakpo do adi remi do adi re do ala so hago e chi ngoma dende re sam de gyo chi danda ani di remi do di dende re do me dinde hagoya dochira realize che dinde dochi tungidu second chances yang tungidu kiranzo yang ngoma kokap chi shoyo ina da goni kokap sangbo kokap sawa chilia an koncho gi dog shuk chimbo na ya kirala ra kirangi da koncho gi lamdok shuk chimbo na ya o dinde do tungidu ra ani second chances dinde tungidu ani kirangi realize che ra che cholo shuk chimbo tre dinde ingire kashi yang sozo na cha ka ni shuk chimbo tewa ina dini ma dün to ya second life ra dinde insigire second life to laura da sozo chik 자 나사 그냥 숙침부터요 나 안딜 다도디 나사 딜 네딜 야 뒤용디 second life to 차기라 소소이다 미스 change 해야 된대 인식이 기난조 이치더라 미스 뱃거나 디 미스디 마이 심바직도라 change 해야 된대라 고니 고카브라야 고니 change 해야 온데데 인식이 된디도 숙침부 에너지 둥기도 오케이 financial gain 숙침부 빼 둥기도 기난조 이치올라 ani self love financial ani kalaure so ichid be shopping and the learning chimo ding ni kya to da ra shopping and che den de tingi du ani fruitful tingi du gang tara okay end of the month ani kiranzo orish tagara ani kiranzo ichidura kalaure be simla shide kyu gaga toto kip lai de li do okay
keep financial rang li financial shuk chen put yus keran zo chi do gang shi kan de na go su ma so financial yak put yus song keran zo chi do okay financial yak pu cha do chi tingi du ani khala ore ga ga to keep on de tingi du ani kang tu tu semba go yang na keep te ya on de tingi du ani trip and li ye tingi du kha chi chi do ra so beach side la to do da chu yo sa de la to do dang rat pe so keep tang ya de do chi tingi du next 7 days la ne re end of the October la ne ti du ra o keran zo ge on de attract chi du Mangche financial attract chi do second chance to okay the relationship la insecurity second chance so health kang la insecurity so career kang la insecurity second chance okay goni chance ngoma go kap chi shor song sam na goni go kap chi raya koncho gi dok na ne koran kiran la lam dok yak pu yuk to den ti do ra an kiran gi keja chi den ti do re sam te wa na di chi realize cha oh di ten ti re mi da den ti re du la so realization ya shuk chim bu ting gi do next 7 days kiran gi misunderstanding den ti chung yo na ani realize shuk chim bu cha ali di re mi da den ti re da la chi yo ra o den kerangi deep down kerangi samlo kan do chi dura kerangi attraction kare do chi do kerangi law of attraction like attract kare chi kiran chola ra I'm patient knowing that whatever is of the highest God is coming to me okay kerangi passion chinira amate current energy la kiran hang sangya gi strong down patience sugum shuk chimbu shaida kerangi dagarang la sha highest God is coming to me. Okay. Kashida yang pregnancy bi chance to ro kiranzo pregnant chagi kiranzo da yang kyoga ki meche so pregnancy da de try chigi wa na goni pregnancy cha kiran kashi chigi che de miscarriage to cha ngoma ra da di che ne goni pregnant cha to gi me ka nge tigi wa ina de zo ichi do second chance to gi do okay kiran ra goni pregnant cha to ya de de tingi do di yang pe min nyu chigi che do ingire ne and message do okay kiran che do cha chance to goni ani whatever is of the highest God is coming to me 어디 가리랑 건초기 독교랑 딱 건초라 멜람 캡 중월쇼 le pe 멜람 망보 캡 엔디 제와이나 아니 건초기 고로 나야죠 소소라 오 덴디 리샤라니 쉐 오케이 coming to me on the thing durani animal spirit ki guidance kar ke lidu skunk spirit know your worth okay skunk spirit ligidra know your worth kirangi worth ka kamsi bhago che so la worthy feel che la cha chidan kiranzo ke kare attract chidu so self love self care rang attract chidra tara know your worth kiran pe worthy race ra kiran sa chimbo race ni kirangi hago che so worth ka kamsi bhago che so la respect la ri ke chidra ani di che ni kiranzo ki chidu release che go and the end of the October na release che go okay ta direng diwali re da on digita te dene pataga denzo yorshi mashi ani di mic dilani khala ore noise cancellation di yomari di de ta page video na ligi gira ta ni so message te tak ragi pi rewa yo ani message ra ko di ge chimbo re shimba site ni this noise te ta yung thiri la share aja sama positivity kala shuk chimbo de na chingi indi positive kharido anti layer negativity kharido anti share okay I can release chego karidura the star leader release kariche udlana star position can indicate that you are feeling hopeless a chance of attitude is needed to resolve this not necessarily a chance a change of attitude is needed to resolve this not necessarily a change of circumstance okay kirana kariki shidulanara Kiran this the hopeless child the nyaj le kat sta do pyo na mena do this hopeless to kishi dura kiran gi kajila na kiran goni gokap ligi dua ini kiran gi gokap chingni ne short sawa do shi tingi dura antila goni gokap chik kiran gokap sampol ligi du tandara the dilli ala gari chegu dula na ra kiran gi hopeless ma chi change of attitude hopeful day la jo hopeful day go kishi du yungi res ni ma chik mena chik yungi res konjo gi goran nangi res ra Yeda the canzola pregnancy gi message ikte sayandi kashi dende mi kashi chi chido be nyung chido the message li the pregnancy ka chira kiran zo ta miscarriage to cha no koni cha chance tu la dira on dira yang kashi chi chido relationship la so yi miss to che so be yakpu yugo di mewa to cha no koni chance ra do da koni relationship yakpu to ge to dang yang so yi career kang la so missed the opportunity kokap yakpu chi le kiran gi sim tu mewa ina ani koni kokap le to da khari ne mang changma so la jare so health kala kan yiti gona health kala ko ni ko kap sambo chile da ine di sama hopeless ma che hopeful de nya chi yak pu chagir re konjo gi nangi re la cho so la lamdo nangi re yak pu cha du re la ne on de yi che sha le dra hopeful de ani kerang ka chi
kalawre circumstance ta kirangi ta khuryu koram pe positive cha do re dik to re dup to re ne dup to la thangbo so semba nanglo positivity sha hopeful sha ra positive attract che la jo o de ki shi do an kirangi ra attract che do chi da ne ra end of the month kirangi pe positivity ra self love positivity financial abundant kirangi sama attract che do an kirang la second chance ra ge do ra an kirang count of the positivity simba kyu ani so la pe kyu sha ya de samtang ge do an darang de la pa be de kirang la khari chi la do indicate that you're feeling hopeless. Kira feeling that currently hopeless to kid you aina ani di koni kokap chik kirang tanda kare chik kirangi life nane kare di kirangi kokap sure so di kokap koni junge che du kira hopeful dego du rewa kene dego du jungi race konjo gi nangi re lam tun lam dok nangi re la tadi ke so chare ras kashi chi du health re kashi chi du relationship re kashi chi du career re kashi chi du financial gang la re kari imbai ne kira hopeful de ya pu chag re la di tungi dura guidance on de re shikirangira hopeful they are feeling hopeless they are release che hopeful they were odi ke shidura ani so lo go message de pe nging chi mo chini rai pe rewa yu ki mala nan de ki mangbo chi noise mangbo chi yo wa ina yang so message tira go de ge chimbore so lo message tira yu pe rewa yu ani kala ore 가리싱이 tosla 인동대 파츠기랑 용어신 같은데 로다 하고 같은데 용이요 아이나 아니 파츠 쉐어 치로 치란 쉐라 아니 인동대 시발라 투치나 아니 인도 치용